Nažalost, tema mog razgovora danas nije mogla biti s nama, malo se prehladio pa nije tu, evo meni je žao što nije tu da ga svi vidite, ali evo, ja sam majka 3 djece i od toga moj najmlađi sin koji sada ima 10 godina rođen je sa Downovim sindromom. Nije bilo lako spoznati činjenicu da ti je dijete drugačije, ali tu je i idemo dalje. Dan po dan učili smo kako se nositi s preprekama ispred sebe, a za urad smo uvijek dobivali njegovu bezuvjetnu ljubav. Danas se o Downu već jako puno zna. Djeca su integrirana u redovne vrtiće, u škole, tako jako vide u 3. razred, posebnog odjela osnovne škole Bogoslav Šulek, a u redovnom razredu odlazi slušati odgojne predmete. Ima svoju pomoćnicu u nastavi i uspješno savladava svoj program. Trenira plivanje, igra se s djecom na igralištu, trči, pjeva, pleše i nikada se ne smatra drugačiji. Zapravo je socijalizacija najvažniji čimbenik u životu svakog djeteta. A koliko će neko dijete biti uspješno, bilo ono rođeno s poteškoćama ili ne, ovisi o nama roditeljima i našem poimanju i pristupu životu. Naš grad se doista trudi da nam olakša život, ali ponekad je dotok informacija spor. No moram priznat da ja u ovih 10 godina još nisam naišla na zatvorena vrata. Ono što bih voljela kao roditelj djeteta s Downom je da u budućnosti pokušamo još bolje educirati ljude oko sebe. Da shvate da Down nije bolest, Down je stanje. Nekad bolje, nekad gore, ali je stanje. I osobe s Downom mogu sve kao i svi drugi. Suprug i ja smo ponosni roditelji našeg Jakova. Moji Petar i Lucija su ponosni brat i sestra svog Jakova. On je okružen ljubavlju sa svih strana, ali ljubav i radost koju on pruža nama neprocjenjiva je. Na kraju samo jedna poruka. Padanje je iskustvo. Borba je karakter. Ne predati se jer život je lijep.